Hello, papagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan ngayon tayo basa ka ni drama itakat manipod ka ni pagayam tayo asinyang saan na pudpudno anagan. Ngam sakbay na, kablawan tayo mampay ni Ma'am Remedios Usonen, Maybelline Mangali Usonen, Mayvi Usonen, kani Lisa Duldulaw. Kastoy manti ko na ni pagayam sinyang. Dear manang biyanang, may papan iti aramid mi nga agasawa ti kayat kwa pa'y drama kan ka. Kat sapay la kumata makaita di ti adal kan leksyon, daytoy akapadasan me. Nalaing kami ngamin nga agbulod, bulod kalimutan ti style me. Wenno saan mat change item. Tapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Idulin mo daytoy sinya. Nay, akin martilyo ditoy. Kabarbaron samat atong. Ginatang ko Kabarbarong nga ro, di ginatang ko. Kagagatang dayta, idulin mo. Sigurado ka? Ay dinakman alilawan na laklakayan? Amo konti style mo. Style ay bagbagamag. Aguli magkamamot, bakit ha? Karopropal matay sigod ang martilyom daytoy. Kastoy matlati kulor na. Wen, tapaburitok dayta kulor. Idulin mo Di mo iruruar. Jak pa'y usarin dayta. Binulod mo dayto anya. Ay na, basta idulin mo kalin. Unay ka na iya. Sumanao ka pa'y daang. Aldaw, adangatan ni uncle mo di tabarayda. Ay, kasla nagpailim at itay tata. Ay, sayang. Jak na sangbog. Isublik ko matoy martilyo na. Awan magagayam di tabalay na. Adansan ni anti di tabalay da tata. Ay, jak mapan di tabalay da. Tama nga no ibagatal ng tanunag di asawa na. Ibagatal tukid day. Akal kalungag ni bakit na. Si kaman lang ti pangibat siya kon di ti martilyo. Ta isublim to kinkwana niya. Ha? Ay, wala tata. Sige. Tao sarag man pa'y. Natukol ngamin ti martilyo kay. Jak pa'y nakagatang iti sukat na. Oh, sige. Alabo, usarang, oray sublim to, ninto may abulan, tapno adda aramatem. Oray makalawas lang usarang, tata. Sana balay, ta ipakadak tokin ng kilikaw. Ibagak na dakanyak ti martilyo na. Awan problema, usarim lang kanakan. Abay, kaanaw ngayon sublina. Itay lang ang kan. Naimbagman tayo sublina. Sige, usaram lang ka naan. Oray, tadyak pa yung usaray. Antay, adan ang kan? Karuruar na. Napan na impastaw, dagitay kalding na. Isublik ko matoy martilyo ng tay. Da kayo na ati pangibat siya. Sige, yagmaw, taitad kuntaw, aldaw. Sino tinangtad dito lang? Jay ka anak ma, ni aldaw. Day takanutay binulod, jay kumparim ani atawng, binulod mo't ni aldaw. Katita, isublinan kan ka. Apay akasta. San samot aday tatay martilyo? Isumot daytoy. Color blow, ti pagigaman na. Well, ngamdaan daytan. Kano ka barbaro tay martilyo? Dimahan kidalagos ay. Ahaw! Imposible Katuan siguro Ay, sana mo balay? Yagmaw tayo sublik na ta. Sino nga iti pangisubliam? Kaya kung parit atay isutin ang bulot ite. Ay na paray, oray lumnedak dito nagtagdirak na agul-ulbuda. Kabarbaro ngayon sublik kina Aldo akanakam de martilyong. Anya, apay ka rin nakastangan. Nakadadaan mo tan. Imposible ba na na? Damagam ije ka anak ang aparay. Tanusyak, insublik ka barbaraw. Ang mga no insukat di ka nakam. Dahito yan kibagbaga. Iso adyak kaya tagpalpabulot tayo. Pasensya kan pare Jak ngamin amawa kasi gayam ti ugali di ka anakam. Agsukat gayam iti gamit. Nih, adakan. Nagapuam. Malu mo na.
Ngam di ka pa'y nakalutaw. Kan walis ting-ting mataigam mo. Wan, napan ko binulod. Napukaw mo, tantay walis ta. Unayag. Pati walis, muludam. Ay, agtal na ka man mo. Kuray mo't sika. Tila mabulbulod mo iti karuba. Sa inton isublim sa balen ti sublay. Tangiwat mo man. Lawat kamot abak-bakitan. Anawaan nak, tamapaisuan ka nga men. Ay nasumba na ukak. Agpada tamoy la iti ugali. Sana kasigo da kastoy, atong. Kano'y nakaran naklang. Isong agbubulod akmatan. Ada di bakit mau si ka atong? Ada. Sumrag kayo ananaan neng. Ay sana. Ubay ko la kumalaan tay binulod ni bakit mo awalis ting-ting ka. Anya day jay, nananang. Tay walis ko binulod mo. Isubli mo na. Tanay, usarak mo. Kunam nga isubli madagaws. Ngamawan mo. Anya binulod ko. Kawang mabinilbulod ko kada kayo, nana. Ay, nagloko kan. Adamot tay binulod mo awalis ting-ting ka. Ay na, nalipatan nyo siguro, tinangikabilan nyo. Wano nang ipabuludan nyo. Sana siyak, ang mga nukaruprupak lang tibimulod kada kayo. Ay, didak man ang lilawan sinyang. Si kangaro di bimulod. Ay so, sagkabaw kay ngaminan, nana. Iswadi yun malagip dagiti pabuludan nyo. Ay sana siyak, awan binulbulod ko kada kayo. Di na ka man pagkakabawan na, nanang. Ha? Walis na aya di binulod mo sinyang. Wen, ngam di mo ibagbagay ti sabali ah. Pudno mga nakabkabaw day dya bakit? Iso nga urag darum day jay. Di dan tumalapat tiyun tadakabkabaw nan. Ngam nalagip na mo't asikatin ang bulod iti walis na. Bye-bye ah. Porsonadak ngamin day dya walis. Ati dug, sana masapul nga agkubuak nga agwalis. Saanin amasapol agumatang ta iti gagawaan ta diti balay bakang basta amutang aramatan ti utek ta. Wen na lakay. Kumare, mabalin abuludan tay dakkel akaldero yo. At dangamin bisitak inton bigat kat nagbabasi mo dagiti kaldero may. Ha? Sapay inis-isa kung dagitay kaldero may maray. Pinasilang ko iti kastaunay. Ay kat isak tumat ano isublik mare. Pasilang agtumat iti kastaunay. Ha? Ay, mabit lang nga raw tay nakalaan. Manaw ti buludam. Ay kwa, ay may salaang mare. Basta tay kadakkelan kan katibkeran. Nene, apay, anyat pagkakaribuswan niya, kakalugaran. Ay nakakaataw, natakawan ka numan ng dakaryaw. Kaano pa'y? Idi parbangon ka numaut, tinakaw da ka no tidwasil pun di apo ko na, kentay bag ni bakit na anangina, at dapay ka no karga na akwarta di bag na. Anya, sino ko iti nagtakaw? Atap da, adayo ka no dagijay nga agtatakaw. Ay, nakabutang mo dagita tattao. Idi na panalawas, natakawan mo't da asunta di tadaya. Anya, ay asos, nagawan kiti babain tagita nga agtatakawan. Ay, naimbagla day, ta saan ko nga ugalit agtakaw? Agbulod iso. Yung nagtadag ito'y, tamang ano pidutan dagitag tatakaw atong. Sige, nalakaayat yung matakawan. Huwag nga roda, sapay nangina dagito'y agamit. Nagalaam nga dita butas mo aping. Binulod ko idikin ni Diana. Nangina ka no daytoy kahit. Madlaw nga rod anang ina, tanalagda. Kit isublim pa Sana na? Di na mailapagan ano daytoy. Kukuha ko na. Nalipatan nan daytoy abutas na. Nagkapumanan ayasin niyang. Nakasapsapa rin mo ka. Di ka pala nakaimukat. Ngam agkaiwara ka man ang hindi ta kakaaruba. Adda ka naman nagtakaw idirabiin lakay.
Anya, kasino tinatakawan nga? Da sa turnino ka no. Kwartamat ka no man ang titinakaw da. Nasurok ka no a 10,000 pesos titinakaw da. Ay, sus, nagdakkel agatan. Pauit ka no ti kabsat na day ja kwarta. Tapagpuunan da ka no kumay tinegosyo. Ang tinakaw da magkanon. Sayang ang arod no kasta. Di dalagbutan dagitang agtatakaw. Ay, wan nga rod Nagdakes da ramid da dagita at tao. Nagpintasan da ito'y baga nakasabit dito'y likod ti balay da pare kariyaw. Nabasbasamot. Natuduan sa. Di dan sama pagananon da ito'y abag. Nagpintas. Bag ti babae. Ay, agin aawag akman. Pare kariyaw. Maridalen. Ada kayaw. Di yun samot kaya to'y bagan nakasabit dito'y likod ti balayon. Awan sumumbat. Ay, lukatak man day to'y. Ni, at magkarga na bulpin kan make up. Nabasbasa. Malahag day to yan. Di dan pagan ano day to'y. Sapay napintas abag. Marisinyang, nalpas mo nga inosar di dakkel akaldiro may. Ay, wan, nalpasan maray. Alaag man nga rod maray, tapaglutwak man iti tinupay. Taglako akman inton meeting tayo a senior citizen. Ay, mabit lang mare Urayin nak dito balkon tay nakalaan ti kalderaw. Nay, sa balimot daytoy isubsublim a kaldiro maray. Ay, nay, isumod day tatay kaldero maray. Sa bali maray, daan dayto yun. Kun naging pis dayto. Kun dakdakkel tay kaldiro maray. Ay, na, di nakman alilawan maray. Day tamot tay binulod ko a kaldero. Sa bali nga road maray. Di may papilay. Di nak mapagbalinan nga ulbod maray. Ha? Day tamot talaga tay binulod ko. Alamon, tapumanaw kan. Ay, jak tuman lang bulbulod kan, talilawan nakmat. Apay ngay akas tamaray. Nagpintas di kaldiro a binulod mo. Ngam apay ngay anagdaan mo't day ta isubsublay. Pingaw pay, awan may sa apagigaman na. Katalaga mo't ako kwam na ito'y mare. Amok ton no maminsan. Picturak to ti buludag, tapno da ebidensya. Awan kat babain da. Agbulod da. Sano'y sublida? Sa balinti sublida. Ay na, amom lang arudan ti style lang dyan ang asawa. Ngam, pinabulunan pa lang abay. Nagtalakak ata kumari ka nga raw. Kunak ano nila kay nalang ti kasi ti ugali na. Ngam agpadpada da magayam. Hala, amom tao dumaminsan. Di mon pabulunan ita. Ngam kasanun ngay tay binulod na akaldiraw. Di, nangalaam di ta islingbag mo atong. Nagpintas mat. Wow, leader da ito. Nangalaam kunak. Ije batog ti balay da sa turnino. Nakawara mong iyan. Kat amangan mo't nubag ni sa turnino. Diyak ka mo Diyak dinamag na. Tanukukwa na. Di na mo lapagan ano da ito yan. Nakawara. Anya? Ay, uray siyak. Adamo na alak abaglakay. Inwarada mo laang. Iso nga inala ko na. Nuli na pagan ano. Alaan tata sayang. Tata, intay makidaya ijilaang. Abay. Sino at ang kasar? Ni Marlon tata. Intay makipangan. Gawa na. Ay, ada pasalan na nga ta. Adda tata. Kitnukumbo talang na. Ay, wow. May garo na. Sige, umay kami kinibakit baraw. Usaram ta islingbag mo amapan makidaya atong. Why, si Kangay. Kausarak mo ta. Adabado ka kapadpada ti kulor na. Agpares. Uray siya. Ag leather jacket akmay. Tapno maipares iti islingbag ko. Kahit agrubat ang arudan at ni aldawan.
Tapno masapat ang makapila iji panganan. Day! Day kan samod tay sandal tay kaanak kag sinyang. Anya kay mutun. Nagbigsamot ang iwat yung nana. Agbibigbig kay mut. Kahit isumay, nabayaga binunod mo day ta. Ngam di mo yung subsublay. Karo-pro pa na lang da ito'y nana. Ay, di yun mo tilawlawatan niyo. Di man ibabain dito'y. Nanasinyang, tay samot bag ko day ta ino sa Rio. Tay bag ko anatakaw day ta nga adda karga na akwarta. Ha? Sigamot gayam tinang takaw iti day ta nana. Ay, ala. Ay, sana puno da ita. Ha? Ibasarak sa Torino. Saan ang nagtatakaw? Ha? Sikat na nagtakaw iti pagkinkortak. Pagko na tinusyaman. Bag ko matinusam ni Nanasinyang sa Ay, Tornino. Ang tatakaw kayo. Ay, naawa na mo wait pagbagayaw. Ay, saan kami nagtatakaw? Lakay, mapanda ka no iji barangay hall. Agsasarita tayo kano kadagiti kalugaran ta. Anyat ko ang lang ay iday. Awan mo basol ka. Saan tamad nagtatakaw? Di tamad tinakaw na iday. Isungarod ama panta. Ipalawag ta ti amin. Ay, pero wiso dagi dyan abang. Ay, huwangarod Imbati siguro dagiti agtatakaw dagiti abag idinaalad anti kargada. Mala, mapandang arunay. Tapno madipinsaan ta ti sayad tabakay. Ay na, agyaman kami tanaawatan niyo ti palawag may kakabsat. Huwag kakabsat. Saan ada kami tagtatakaw? Itong maminsan, di kay basta pidot latan iti gamay, tasan nyo ako ka. Ipakadayo pa yung umuna nga na. Ay, uwan pare. Ay, pag nakman mi tayo tiyang inarapid may. Isublim nga ruda natay binulod mo awalis tintin ko sinyang. Ha? Kinuray tayo martilyo pare ataw. Isublim ko ma. Daan nga may tayong sublim. Kantay na pintas akaldiro may marisinyang. Isublim ko ma. Awan, isublik, mare. Sige. Ipampaminsan mintong nga isuble. Pati pa itang martilyong pare. Sorry no sa balit yung sublek. Ay, sorry kadagiti nagbuludak. Apo. Promise, isublik amin dagijayan kakabsat. Rumbang lang, tamaditar aramidin niyo. Saan ada saya at tikasta? Wala na, wanway. Saanin ang maulit tinaramid, may. Wan kakabsat. Promise, agbalbaliw kami ni ti asawak. Saan kami nga agbulod iti urayan niya? Tapno saan kami ang masulisong nga garami iti may kaniwas? Kastaw na iti pan nakapabain may iti daydagundaway, gapu iti kasjay napasamak. Tinongpal mi nga rod, ti karimi iti asawak kat nagbalbaliw kami. Manipod idin, napintasan tilin nangan may kadagiti kalugaran may. Ala, day taman ti pasamak, ajak tupulos, malipatan. To'y pagayam mo, sinyang. Ala papagayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina iti tonggal maysa. Manang Biyanang! Hello, iti tonggal maysa at tuy manen tuy pagayam mo no gayam yo ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo drama ita, wano ibasa, kat manipod ka ni pagayam tayo aruhel, saan napudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Regent TV, ditaro si Pilagan Isabela, William Bulusan, Joan Rovillos ka ni Alejandro Selga. Kastoy man di surat ni Pagayam Ruhel. Dear manang biyanang, kayat ko nga istoryaan ti kapadasaki di baruak paylaeng, aging gaan ang asawaak.
Ada nasawak nga mawan anak may, kat adayo amadan kami iti anak iti nagbalin nga asawak. No apay kasta tinakunak, iso tibin sa binsak nga istoryaan, kanipadramakan ka. Rugyak ti agsalaysay. Day, rumor ka day, Rohel. Why, nanang? Kita nyo man, numaya mo ilapurma ka mapanagaran. Ay sus! Unay day ta na porma, manak ka. Ay, maday, sukatam tabadom. Bado tila kay day ta. Nakaislaks kakit din, sa ka nagpulo iti sabong-sabungan, kan nakabalat ka iti sapatos, sa ka nagpumada. Anya ngay day ta apostura, manakaw. Kastoy mitisigod a pa nagpurpurma. Kasla di kay pailan na irwam magkanya, nanang. Ay, maday, palakayan nakatilangam iti kasta apurmam. No? Agsukat ka anak ka. Kasano nga aklunan nakatibalasang nga armam no kasta ti posturam? Awan matern oken ka. Basta komportabli ang iti kastoy alangak, nanang. Sige, mapana ka untanay, malumain. Ay, una yun ti anak ko. Kaslala kay ngagpurpurma. Ay, nagalas ti pa nagpurpurma na. Kas di nga ron mati kaya na, purmante. Apay ay alapdan nyo. Di nakla matultulad di kasinsin mo, Elvey. No pa nagpurpurma laang, ay sus. Ada yung nga atiwak di kasinsin mo. Wana, tapang teenager mo ti pa nagpurpurmayo, ante. Kastoy ti rumbang apurma kaanakan. Nang runa, numapmapanan ti edad. Masapol akong traem ti panaglakay, wano panagbakit mo, babaan iti panagpurmam. Amom nga men, Elvey, kaanakan. Madismular ti panagbakit ken panaglakay tayo, no pang bagets ti ibado tayo. Di naalala sa kitaan, no senyor kan, sa kagpurma iti pang grade 5 babadaw. Ibagadan to, agkabaw kan, nakasla ubing-ubing ti panunot yun no kastante. Ay na, depende yan sa nagdadala ako na da iti Tagalog kaanakan. Ibagay mo mat ngamin iso akitaan na. Kasla sa anak abumakbakot, tanalaingak nga agpurma. Adu ati-atiwag ababalasang no pinurmaan laeng ti pagsasaritaan. Addan ti anak ko. Nay, payakas lanalpay ti abaga masimang Rohel. Awan sa amit, tinamnamak ka ni Elizabeth. Apay, binasted na kan? No binasted na ka, ay kat sumapul kay ti sabalay. Try and try until you succeed. Kunada nga roon. Ni Elizabeth, ti kaya kong asawain. Awanin sa balipay. Ni Elizabeth lang. Kahit ko namat nga awan namnamam kan kuana. Anyat ko na aya. Sumapulak ka no, iti sa baling armat. Tagdwa-dwa nga ming kanya. Amangan ka nung luluko lang. Anya, ay sos, kurang kala siguro iti diskartay anak ko. Ha? Kaya't ma, tatulungan ka. Kuyugan ka ama panagaraw. Anya? Kababay mo ta? Amangan no ibaga ni Elizabeth, adya makataadar iti bukod ko asaka. Amangan no adda ma-turn off kanyak. Ay sus, apay ngamin nga ipanunutam ti armam. Think positive ka day, anak ko. Basta kuyugan kan tao. Sa denaw ti balayda, kentaga ano aya day tanga Elizabeth. Ne, Cesar, da kayo matkayam. Ay, nanang mo ka day. Why? Iso ti ina? Naimbag nga oras mo, kabsat. Siguro, si katiin na ti ar-arman to'y anak ko, anya. Abalayan to, be. Nanang. Ay, Iso ni Elizabeth. Tiar armag. Ha? Ay. Ay, si kagayam ni Elizabeth.
Ay, pasensyakan kabsat. Ay, sumrek kayo, kabsat. Umay kayo. Ay na, ay, sus, anay ko, ay, simakit matantingipan ka. Ha? Ay, excuse me, ay, pasensyakan kabsat. Ay, maday, sumron sa manan ti sakit ti tiyan ko. Ay, stay ito yung ngipon ko, kunak kuma. Ay, anay ka, anay, ay, anak ka. Umuna akong agawid. Ay, nasakit na talaga ti ngipon ka. Anay. Nanang, apay nga anak kami sukanyaw. Ada ka din nakabadtripan yaw. Ha, di kan agsubli iti ayan day nga Elizabeth. Mangibabain ka. O madakas ang makitak iti dayta. Ay, naanak ka, nagadudita ang mabalin mo nga armon. Dayjay pay, katawanak samot dayjay nga Elizabeth. Ay ayatak ni Elizabeth. Ay, kalukwan day tang ibagbagam. Adu di ti mabalin mong armon. Ay, basta, jak kayat ti katawanak nga agbalin ang manugang. Jak kayat nukunak, jak kayat! Ay na, adda na idanon kanya kadamag. May papan iti inam. Ay, di na kano kayat paraken ka. Iso nga ibagbaga ka, sumapol ka niti sa bali nga armam. Ta sigurado nga adu ti agbalin alapod na klunan ka. Basta si Katyay ayatag. Di ka sarde nga naging nga di na aklunain. Akluna, kadamot pa nagayat ko ken ka. Dagitilaang tattao itaglawlaw tati pampanunutek. No kasapulan nagtaray, tadi aramidin ta. Anya, Mapanta iti aday o lugar. Daytay lugar nga wang makibibiyang kadata. ngem amangan no anya taramidan ti inam. Ahaw, wawang bibiyang kaw. Tinapatag ka kadwata. Si Katyay ayatak Elizabeth. Oh, mangibaba inday di akasinsin mo, Elbay. Agasam, dinak dengdenggan. Agad, anyat maramidan nyo nga, no isot kayat na antay. Ay, mangibabain. Oray awan mapasamak akasar. Nukas metlakin ni Elizabeth, tagbalin amanugang ka. Anyalat sa dagiti kakabagyan tayon ngay. Dila nagpilpili nga minan iti inaram na. Kunada oray kumabot ano baknag. Ante, narigat agsao iti patapos sa kunada. Anyat amuyaw, amang ano nasing pumuday dya babae. Iso akinayat ni insan ko. Ti ko namkit day. Sigurado nga daim pakanday dyan nga Elizabeth iti anak ko. Ginayuman na siguro. Anya! Ay na, sumangputan da anak ko iti mabiit manipod abroad, honey. Ay, sakmat itatag parikot hanay. Amang ano, di na kaya ti anak mo at ubi nga aday yung umsika. Di ka madanagan. Amunan, ti may papan ka data. Kati kayat na, agkasarta na paman na sumangput. Ha? Agpaisaw? Wen, honey. Ninanang mo tayan ti problema. Ay, sigurado nga agungat day chay. Dinalakit di kayat ti panagkalay sata. Di ka madanagan ta kasaritak to ni Nanang. Nanang, nagkayat kayo maidis ang kaday. Inayat yung mo't day di tatang. Iso maawatan na ko mamit Saan ko masiguro apakabasulan ti agayat. Tatungkal tao ka makari na mo itikas tayo. Awan bibiyang ko kada kayaw. Ay na, Sukir ka. Iso ang makaamu kayaw. Nudenggan na, pagyamana. Ngam no natangkan ti ulaw ay makaamu ka. Aramitin nyo ti kay kayatyok. Ay, nahagyaman anak ko Ay, pasensya ka no makiasawa akmanan. Ay, sapay ko matamaawatan nak. ay na, nagsaritaan yun ti maipapan iti day tabanag saan ka di nanang. Awan ti problema ko nakalangaro din. Agrubuhat kayo kay di. Mapan tayo di balay tinubyo yo. Ta siyak man ti makasarita iti inana. Ha? Agpaiso anak ko? Uwan na. No kasapulan nga ang lokoyak di aramidak. Tapno maawat na kayo nga kas manug. Nanang! Adda kamay! Naimbag nga oras mo, kabsat. Kaya't da ka kumaama kasarita. Nanyapay lang ti rumbang apagsasaritaan tayo. Kat nagdan na kayo matan iti anak ko. Naimbag nga orasyon, nana. Siyak nga'y nini ko.
Anak tinubya ti anak iyo. Ha? May kami kumamakisarita iti nasaya at no ada pa nakabalen na Ay, sige. Sumber kayo. Umunag kayo. Umay kayo. Ay, pasensya kayon iti panagsasaaw. Iti unag ti pagsasaritaan tayo. Jaklaim pagarop nga adagayam na taer abaro nga anak ti agbalin amanugang kaw. Ay, agyaman na kata naawat yung matlang ni nanang ko nga agbalin na manugang iyo. Apikit din na saan. Asino ako mangay nga agpili-pili iti agbalin nga asawa ti anak kaw. Ay, ting kayo na. Ay, patsyak ngamin nga agbalin to anaragsak ni nanang ko iti sidong ti anak mo. Ayatan diya tayo tunggal maysa. Nikaw. Baliwan taman ti saritaan ta. Addaman damaga. Anya nga diya ta? Adda ka din nubiyam. Ay, awampay mat. Agpada nga ron ta. Ay, gayam. Mabalin ka dahi nga awisan ka inton malaham. Sa dino ngay. EJ Plaza. Inta agpasyar. Inta mang restaurant. Kasjay. Agpagnapagnata. Ay, sige Pagbigyan kayo. Total, awan matipapanakin to malam. Iso nga ayos lang diata. Mangan kalaeng. Di ka agbabain, nikaw. Nikaw. Anya ngay matitipong iti may sa babae. Taapay nga aging gaita ket awan pa'y nubyam. Napili kan sawan. Sa anak nga napili. Napukawan ti ganas ko nga makiayan-ayat. Ngamin kat namin adungay nga nalukloko ak. Anya. Kinapudno na talo na babae tinang pasangit kanyak. Anya. Manut taw-tawon da ngay. Buente. Buente uno kan 19. Anya. Ay. Apay no padasum ti bakit, Nico. Bakit? Ay? Anya ti amom ngay. Mga no iti may sa abakit ti ayan ti destiny. Anya? Napili kan sa mga main. Saan nga rod? Saan ka napili? Di uray bakit basta managayat kan dinak isuksukat. Anya. Sa anak sa pahingag subli di abroad na nang. Ay, katadakan ka dayta, anak ko. Mga sawakit di sa akto ag subli. Mga sawa. Apay, adan nubyam. Kat adya Sino nga'y? Nangyagi ko na yung ay bagayo na nang. Kwa. Ay, jak amuno ka sa nga ibagak daytoy anak ko. Anya day taya? Adda ipudnukun ka anak ko. Kat sapay lang kumata maawatan na. Kundi ka kumaagong ungot Anya day ta? Makiasawa ak matun iti mabi Sino pakiasawa niyaw? Ano kasta, adali mo da nubyo yaw? Nabiit kami pa'y anagkin na awatan na nakaw. Apay, sino ay tinubyo yaw? Kwa. Ni Nico nga anak ti asawa. Anya! Nanang! Anya la sa unti tao ngay! Di kailan ka din makasapul iti sa balay. Apay, anini ko pa'y langay. Makiasawa kayo, iti siyumang kao. Kahit anya ngay nga rod. Kapilitan ay ayatek nga rod, maut. Agin inayat kamay anak ka. Nanang! Kasano day tangay? No makiasawa kayo iti anak ni bagat kao. Ay, matiya. Di awagak ton iti tatang, ti siyumang kao. Isuntumot tintakin siyumang kanyak. Ay, maday, nagulaw. Kahit uray anya ditan at iyawag tayo iti tunggal maysa. Tinapatag naragsak tayo amin. Diyak kayat? Sumapol ka iti sa balay? Saan aninikaw? Naggulaw. Ay dinaklapdan. Nagrabaw ti rasaw ti saan mo apangayatan kininiko para kanya.
Di saan ta nga agbinbinir ngas, no day ta ti problema. Apay, ti kayat mo, si kalat agragragsak. Di mo kayat nga agragsakak mat nga inam. Ha? Unfair mat ti kastangar aramidam Managim bubukod ka, ta di mo kayat nga agragsakak. Ay, nasa nakasta na nang... Ay basta! Makiasawa akin ni ikaw, period. Ay, nagadwa pa kinayatam ni Nanang Paymot. Awan dia kas na. Agpadya kami mat nga nawaya. Kano ti kinabuyakat na ti problema? Apay nga dia kayo? Ubing mati na kaasawaan yo. Iso nga maawatan dia ka di. Diyak ngamin kaya te makirelasyon iti ubing ngam siya. Ta, amang ano pal, diyangan diyak tumanan. Amo yun, mati naglablabwasak. Wen ngam nanang di asawak di asawaem. Kasano day tangay? No talaga, bakit ti kayat mo nga asawaan, sumapol ka dita? Ado dagiti bakit dito lugar tayo? Ado ti balo? Basta saan na ni nanang? Di naksukiran, Nico! Anya? Umayak man, anak ko. Nay, nanang! Na kayo magayam! Ay sumra kayaw! Agyabanak, adda ni Nico dito'y balay da. Nabayag ngamin asaan nga imay ijay balay, anak ko. Kun saan nga imawawag apulos. Ngawanan Nagluwas idi parbangaw. Nagsubli niya brown. Anya, apay nga'y asaan nagpakada kanyak. Kaila kasarita ni bakakaon. Nakapanunod na anak ko, nanang. Kat pasensya kayon no nagbaliw ti pangadeng na. Mabain ka no amang ibagay iti amin kan ka. Iso asyak ti binilin na amang ibagay iti daytoy. Lipatam ka nun ni Nico. Anya, Ay, pasensya ka na talaga. Ang saan siguro ada kayo iti anak ko tinaikari para iti tunggal may sananang. amok adi nurugam ti anak mo. Tamok adi na kayat aparakan ko na. Apay akasta ka. Inawat ka para iti anak ko. Nga mapay adi nak maawat para iti anak mo. Apay! Kumusta tiri na yaw, nanang? Mayata na nakaw. Nailiw-liwag kung ti pan nakapaay ko kun ayat. Di na sayatan o kasta. Ay, wait. Adan asawa ni Nico, ija brown. Wan nga raw, natamag ko dayta. Ang amawan kanyak day jayan anak ko. Nakamubo na kaun. Kat pasensya kan no inuy-uyaw ko idi ni Elizabeth. Imbagbagak abakbaketan ama idilikan ka. Ang maawatak itan. Tawan inubingan kan binaketan kan ayat. Tasyak amis mo. Nakarigna akmet idi iti ayat iti adayo nga ubingam siya. Iso ang maawatak ko na anak ko. Kat pasensya ka na. Kan uray ni Elizabeth nga asawam. Pakibagam tulakan kwa na apasensya. Nagkinawatan kami nga rod itinak, kat naaklon na matlaang ti amin. Ti amok guraan na kami itagnanayon kan ni Elizabeth. Gaputa saan miya kinanunungan ti relasyon da kan ni Nico. Ngam naaklon na matlaang ti amin, kat nakailiw-liwagan. Kat ita, naragsak kami manan asa nga pamilya. Alakastan, tuy pagayam mo, Rohel. Ala, awawatam latan tinam, pagayam Rohel. No day tayo agpasugnod. Tapasat siguro ti panagbakit na ti kastangar aramidan na. Tinapatag, na amiris na ti bidot na, kat nagkidaw iti pamakawan kan ka, kastamutan iti asawam. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Rohel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat wanenyornos para iti script ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen.
Hello kada kayo amin, papagayam. Siyak manan ni pagayam yo Jenna Almoite, amang hakakamakas manang biyanan. Amang kabkablao kada kayo itinaimbag nga oras yo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Surat ni pagayam tayo a Solomon saan na pudpudno anagan tintay drama ita. Ngam sakbay na kablao mampay kini Ma'am Leonida Bagala, kasamatan kani Luna Balukanag, kani April Cruz. Kastimaan ti surat ni Pagayam Solomon. Dear manang biyanang, managdandanagak, no adda madamag ko abagyo adumteng agpanik bayingak. Gulpyak agatangan ti bagas, masidaken daddo mapay, nga oray la agik expire dan. Gapo iti kinabayagda amay duldulen. Rugyak ti agsalaysa. Ay na, niliadin ka. Apay manong Solomon, anyag sangsangitam. Umayak ko magkin daw iti paburkin ka din ka. Ay, anya pabor, malalaw mo nagkamapay. Gading ka, bumuludak mapayla iti kwartam. Uray 3,000 laeng tanay. Hawa mambagas bain. Awan di gatang ko iti bagas bay. Nayunak pay lang at ay sigod nga utang ko ka. Ha? Wala na din ka. Naimbaglakan ka tagpinpensyon ka. Ang absyak, awang pensyon ka. Manuman la sweldo ngay ngagkarkarpintiraw. Nagbasay. Manong, Nagsilduak. Urno nga oray basit ading kao. Diyak kaya't akisayan di sweldaw. anya? Kasanaw nagsakit kami ti asawak. No ngay maadaan kami iti nadagsen na sakit. No ngay agkanser kamay. No ngay madisgrasya kamay. Kasapulan ti adu akwarta. Awan kastay adda-adagos ti maaramat a pagpaagas no kwa. Nalah mabit lang nga raw, kan kay ti bulbulo da manong. Saan kumatila pa kasiksikuram? Di ka nagdandanag. Sana tila pagdandanagam. Nay, Solomon, nagadumot dagita nga agasan. Anya nga agas dagita? Ay na, kumplito nga agas dagiti bakit. Para sakit ti ulaw, para sakit ti ngipan, sakit ti tiyan, para uyak kanda dumapay. Oh. Ay nalakay, nagadupay la dagitay ginatang mo idi nga agas. Aging gat adamay gatang, may mayat no bastanti tayo iti agas. Ne, ti apo ko ta. Ay, hello, Betty Apaw. Hello, Lola. Maladaw ak nga agawid ita. At daramidan mi kadagiti ka adalak. Anya, numarabyan ka, sukunan da ka, Apaw. Saanan, Lola? Kabalag mo ti agawid na siya. Kan may saan ang kamarabyan. Medyo maladaw ak laeng. Sige nga raw, Apaw. Bye, Lola. Bye, Apaw. Apay, anyat imbaga ni Bete. Maladaw nga gaway. Wan ka no, tadaramidan da di pagadalan da. Ay sos, sabalin sa muter aramin di apukutan bakay. Ha? Ay na, adan sa mo boyfriend nan. Ketila papapanandan. Ay, hamangan no agsikog adagos ti apukuta. Kunay, manulat taon na. Hamangan no itarayan ti makasikugan ko na. Kasanong tulangan ti biyag na, ti biyag da iti ipas ngayon nanto no bilang. Ay na, Solomon lakay. Nag-advance man una yun, tapanunot mo. Awan kasta agsakbay, bakit? Ay, una yun ayah, dayjay nga ubay. Lakay, imawag di apo ko ta. Marabyan ka nung agaway. Manan! Naladaw manan iti kalman ang agawid. Apay ay nga agkaraladaw nga agawid. Adda ka no lepasen da ahumur da. Adda da ka no ijay balay ti kaklase na. Ay, tinasayaat, inaksukunan. Kasanaw no da manggundaway kinkwana. Ang mga no pagaramidan da iti dakas di apo ko ta.
Ay, madanag, anak. Ay nalakay, aday ta ka manin ako nak. Saan man akas tati bagbagam? Ay, sos, babae di apo ko ta. Kasanaw no, damang gundaway kin ko na iti dalan. Kahit agbunga ti panang gundaway da. Iso nga ibagam no sa dino abanda ti ayan na. Sukunag ti apo ko ta. Dilata man ng timasidan, lolo. Wen, aganos tayaw. Ta narigat ti agbarayuboy itan na panawin, apo. Panunutem ti rigat ti inami di abroad. Nagruna ka nagbasi mo sweldo na. Aginot ka. Lakay, at damot kwarta tayaw. At damot maigatang itinaimas asidan. Noan niya ti adda anusan tayaw. Di tayo lamaw. Amangan no, dagsakit ka na tayaw. Awan kas tayo ada nakasaga nga aramaten tayo akwartano kwa. Uray kasano ti panaginot mo. No saan matla na sustansya ti kanam, awan serbina lakay. Ad-adda nga agsakit tayo iti kastangan aramidon. Tawan mat sustansya ti ipapaunog tayaw. Ay, basta ginot tayaw. Agkulihaw ni Betty. Iso adi tayo gastos a gastos. Tulungan tayo di inami di abroad, babaan iti panaginot tayaw. Ta narigat ti trabaho na ijay. Malalala, mga daikidain, anusan tayo ti adda. Solomon lakay, maturog kan, rabieng. Oh, adda ka di parikot lakay. Ay, naparikot ko nga ron ti masakbayan, bakit? Apay manin, ayah. Kasanon to lang atan, intun lakay ken bakit tan. Intun nakapsutan. Kasano lang atan ti biyag ti anak tayo dyan proud. Ken ti apo ko ta ni Bete. Ay na, maturog ka kiideng. Ay. Kakaiso na nga awan problema ta ita. I-relax mo man ti panunot mo. Saan atila pag-problema am? Panunutek laeng. Ay, makiasawa pa nga ta ti anak ta. Kasano no makiasawa. Ket ulpitan nanto ni Bete nga apo ko ta. May bilangan tumilang nga ta apod-pod nung anak na. Awan mo't tinubyo jay anak ta, lakay. Trabaho laeng tararamitin na. Awan samot plano nan ama kiasawa. Tamanipod pinanawan ti ama ni Betty nga apo ko ta. Kasla awanen ganas na makiayan-ayat manun. Di mo lambo Nung ngay agayat tumanain. Makatumpong tungat iti pagwadan nga asawa. Ay, madanagan na ka. Ang mga no bugbugan na ti anak ta. Sanan to pa iraman ti apo ko ta. Ay, problema mo ti kastoy. Ay nalakay, amaw. Si kamot laeng ti mangmangtad iti problema iti bagim. Ha? Maturog kakit din, rabiin. Ay, mala, umuna ka na maturog. Taado pa iti pampanunutek. Makamu ka, no siyak maturog ako. Lakay, imawag ti anak ta ijay abroad. Agawid ka nun iti mabiait. Pahingay. Pagbakasyon manan. Kituan nadanon manen ti aldaw ti panagbakasyonan. Kastaya. Ay na, sabten tayo tungaron ijay airport ti anak ta. Wan lakay, kaduatan to jay apo ko ta. Naimbag man ta nakasurot kayo anang sukon kanyak tatang. Nanang, ay una anak kao, takailiw da kauna yan. Ay, kailiw kayo matuna yun, ananang. Apay ngay nga agsakit ka maten anak kao. Saan tatang? Gagangay lang uyak daytoy. Ay, di mo yalang-alang dayta anak kao. Ang mga no grabe mat asakit daytan. Ang mga no agtinag-akanser. Ay na, gagangay latang kaso daytoy, tatang. Ay, mapantayo iji ospital. Masapaw lang may pa-check up ka. Tapno maagasan adagos no anjaman dayta. Ay na, tatang, saanan? Basit lang uyak daytoy ko nakmal. Basta pa-check up da ka.
No di mo kaya gastos. Ay, uray siya gastos. Tadamot kwarta ngay dulduling ka. Aglaklako kayo pa iti bagas, andaw? Ay, uwan tata. Agorder kayo? Ay, uwan man. Tanay. Basit man di bagas, men. May isa ka ban, tata? Anay mo atalo akaban baraw. Tapno at reserba may inton panagnanap-nap. Nang runa kunay. Ngumingi naman ang tibagas. Ay, adayo pa'y buti pa nagtutudo, tata. Kinusamar pa'y ita. Ay, awan kastay nakasagana, bro. Iso atalo akaban, tigatangag abagas. Nanang, nagadumot abagasan di ginatang ni tatang. Ay, un nga rudan ako. Nagado ti bagas tayo dito'y balay. Agnegosyo ka din ni tatang itibagas, nanang. Saan? Nadamag na nga main ang uminaman ng tibagas. Iso agim mulpain. Anya? Ay, una yun ni tatang. Agpanik buying manan. Wan nga raw. Ay na, managdandanag ni tatang. Awan lakad. Pakadanagan na amin ang makita na kanmangag na. Ay, jakam mo iti ama manakaw. Kinatao na siguro ti kasjay. Kanayon mo't abagbaga. Ngamawan denggan na. Ipapilit na ti kayat na. Hala, tulungan na ka mangisim pa kadag ito yung ginatgatang ko bakit na. Na. Anya dagita ngay. Makan Naimbag lang at daabas to tayaw, tanay. Adda umay at taipon. Typhoon nga. Ay na mabayag pa'y day di abagyaw. Kung saan adito'y lugar tayo ti pagdalanan na. Amom lang aya. Bastawan kastay nakasagana. Apay nalakati mabisinan. Ken gimbulpi ang iti kandila. Ta siguradong ag-brown out to. Ken nagado apospuraw. Anyan. Sa nga karton samot ta kandila ginatang mong. Ha! Kawin na. Tama nga no, ag-brown out iti makatawan. Ay, iti makabulan. Tilapag. Ay, amom lang, aya. Apay nga min, aya, kontrabida ka, Andrea. Anya kang kaya. Asawa, wano ka ruba. Nay. Ay, mala, di ka nga rudin agungot. Wunan, aramidam latan ti kay kayat mo. Di kan pakibiangan, tapno di kan agungag. Ala, nagadumot ng tikuton dito'y kamak, Lola. Ha, nay, nagkapandagita ako ton ngay apaw. Diyak mo, Nan, kita man no paggap-gapwanda. Ala, di tan samot karton dita sirop ti kama. Anyat karga ta karton ana ipasirok dita. Diyak mo, Lola. Ay, nan kitaan taman. Ay, sus! Tuyo kas kadakaring mo't dagitawi. Ala, adda pa'y daing kantina pa. Apay nga da dito'y dagitawi. Nabayag samot dagituyan. Nagbangsay. Day tagayam tay maangangot mi kanina ng anagbangsit, Lola. Reserba nga road. Taadaman umay abagyunan. Ay, reserba. Oray mabangles ditan basta da reserbam. Unay kamutan, tilar aramidam. Awan kaste adakanin tayo na dadumteng abagyaw. Ta nagrigat ti makarwar. Nunay tayo agbagbagyaw. Ay, adulamin nga maum. Na. Kita man, pati tinapa, indulin mo dita kartaon. Nakutkutundan, nabanglesan. Mayat pa'y dagita. Mayat pa'y nga, nabangles nga rudan. Ay na, sumanao ka madakon-akon. Di mo mangaron amaw, tinagidulain. Naimbag pa'y dagiti kuton. Tanodan dan iti panagtutudaw. Nakabunag dan iti taraon da. Si Kangay, di mo amo asaganaan ti masakbayan. Ngam nalabas tar aramidam. Agidulin kang agpaisaw. Ngam mabangbangles mag. Na. Sayang matlaang. Adon tinasayang. Gapo iti kadudulin maulakay.
Tatang, awan bagas tayon, ingkay mangala iti bagas ijay sa rosaryo. Ay, sana. Di yung kutsin dagijay, ta reserva dagijay. Anya, Ingkay pa'y lagumatang iti kinilo iti store. anya, Reserva dagijay ang bagas. Tapno anda kanin tayo inton agbagyaw, uno aggingginod. Addan sa kanuging ginod ang mapasamak iti masakbayan. anya, nagkunang aging ginod. Kunada ah. Basta da nakangagak. Ay natatang, bunga la tinalabas apa nagpampanunot yun ay ta. Saan? Hala, ingkay gumatang iti store. Kandagi jay indulin nyo adilata ijay, ingkay alaan ng tasidaan tayo. Apay, di ka makawawat. Reserva nga ron dagijay. Di yung mabalin ako tiyang dagijay. Tatang, Ay na, ay una yun aya. Ay sus, Anyat basbasaem di tapagiwarnak lakay. ay una yun aya. Ay nakabutbutang at talagang ti disgrasya. Adaman na disgrasya aluganan idi kalman. Nakaw. Kanayon mo tan a disgrasya ti lugan ti may padpadamag. Ay, wan nga rod Ay. Nakabutbutang. Sapay kunak nga agudong ak inton bigat. Ay katagudong ka Ado matilugan na pagluganam. Ay, mabuti nga aglugan. Anya, apay? Apay, nalakati madisgrasya. Magmagnaklangan. Masapak nga agreeng. Tapag naekon naging gayjay ilay. Anya ay naglukukan. Eh? Nagadayaw ti pagpagnaem. Abutem ti manunga oras a magmagnaa. Sa nabalay. Tinapatag. Mayadayo ak iti disgrasya. Sapay nagtuo daw, iti manungal daw. Limo kay ti daga. Raprod ti daduma kalsada tayaw. Ano ngay matebag. Oh, Ay na, advance ka manin nga agpampanunutan, Solomon. may mayat ti advance ta masaganaan. Anyat gatangam ijay ili ta siya kun ti agudaw. Ay saanon, siyakon. Di mo amaw ti gatangem. Ay na, nabanduga mo na magmagnan. Ano sakon? Ay, baka dano naktulat tayo di balay. Ay, baka tutudon. Ay, sus! Ay, imbaya ka baknan. Ay na, sapay adayo pa iji balay. Ay, magnaklat ta. Diyak kayat ti aginana. Uray ta damit payong kao. Ay, diyak kayat ti marabyan ito'y daran. Oh! Ay, sus! Agtinag mo tinag iti bato iti kalsada. Ay, partakak ti magna. Agtarayak lang ang narigat. Ha! Ay, parga iti nagakit. Ay, iti sakak napandagan. Ay, tulungan dak! Tulong! Anya, makitam ti bunga ti arabid mo, Solomon. Dandanikan dimmaga, gapu iti kinasukir mo. Ay, nahunak numataya ka. Naipagatadadagos nakakitakan ka. Tanusaan, naikali ka kuman Si asibibiyang. Andrea, nagsakit ti bagbagay. Nalag, paimbag ka, tapno makarwar kan dito'y ospital. Pasensya kayo, no linukatan mi ti sa rosaryo, tatang. Awanen dagiti indoldolin nyo abagas. Kinanen ti marabuti. Anya, amen? Wen, awanen ti nagbati. Kandagito'y dilata nga indulin nyo ijay. Nag-expire da amin ng. Anya? Awanen serbi dagito'y. Ado akwarta ti sinayang iyo, tatang. Maibelang amin dagito yan. Ay na, nagsayangan. Ay, talaga asayang, tanatangken ti ulaw. Bakit? No addang amin maibagaken ka, denggem. Saan aday talaam mo ti sursurutaw. Pasensya kayo. Pakawanan da kuma. Ay, saan na maulit day jay. Di kay ngamin unay agdanda nagtatang. Wen, maawatan mi no sagsaganaan nyo ti masakbayan. Ngam no nalabas, dakas. Ay, huwag. Amok to numaminsan.
Nadidigraak iti daydia na pagtengko manang biyanan. Damok matayakon iti daydia pan nakadisgrasyak. Ngam pagyamanak ti Diyos tay nispalnak. Naikat kumetlaeng ti panagdandanag ko, babaan ti pamagbaga ti asawa ken anak ko kanyak. Alakastan ti pagayam mo, Solomon. Ala, sana dakes dagsagana para iti masungan nga alal daw. Nang runa no at nadumteng akalamidad. Ngam no sobra, maday. Nalabsam ti nagpanunot iti mapasamak iti masakbayan. Kat dandani ka lang arod na isagmakan. Di ka nga minunag dandanag, pagayam Solomon. Agkararag ka tadamo ni Apo Diyos amang ipaay iti kasapulam. Agtalag ka kenkwa na, tapat siya ka di nakabaybayan, nulakit day tanapudno ka kenkwa na. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Solomon. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat, wano inyornos para iti script ni Jenna Almoite. Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyanan! Manipod kani pagayam tayo adayana, sana pudpud no anagan tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsak may nakablawan de pa ni Sir David Santos, ni Mariel Gutierrez itaw Mingan Pangasinan, kani Cristel May Seria, kanami na Seria kan Pasqua Family. Dita magsingal Ilocosor. Kastimanti ko na ni pagayam dayana. Dear manang biyanang, may papan kan ayati padramak kan ka. At day di kalugara ka na relasyonak. Gwapo a lalaki, ngam sana kayat ti amak, gapo tay stambay. Ngam gapo itinalao sa panagayat ko itinobyok, inlaban ko. Kat aklo na ka nagbalinak asukir kan ni tatang ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Dayana, ay ayatin nakatibon no saan. Ibagamon nagdagasat ko no awan. Tapno mutir aramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, ngay luklukwan na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Jesus, tapno ibagakan ka. Siksikalahan ti babae nakawis itirik na. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny. Manyangay, kaya't na kuno saan? Ibaga mo nuwen no saan. Tapno amok. No mayak to pa dito balayaw no saan. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ibagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito balayaw. Ay, kwa. Maipasiguradong lakit di Shakto Kanya lakit. kausan! Ha? Halaw! Nagipagalistuan na! Awan pa'y may tultulong mau! Ay, ultimo agtiliw lang kung may timanabutay! Hindi mo pa'y maaramin. Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, Amon. Italag siksikog tiyan aramida. Istambay! Ay, panagunak. Baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Aklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan Ha? May sabay tayo ito'y alam mo. Kumanagat! Tunog kayo, wasiwas kan. Kumano ka man! Sige, wanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too.
Nasayamay ta nakarik na day dya taaw, kapimbanawain. Apay nagbayag ang nakisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Kwa, tatang. Inaklon man. Kwa, Inaklon man kunak. wan. Taay ayatek ngamin una. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatek nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kankwana. Ay, professional ka. Hindi mo ang mutag pili iti pakirelasyon am. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ng isungay. Nasayat ay ti kasjay a klase ti tao. Istambay. Nung masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya nung makita mi di star, buta iti sagsagun na. Tatang, Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakang kengkwana. Into nagasawa kayaw. Kasta ka day. makasapul tumutla siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Into lakayain. Into nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggal agsaw di amana. Ket problema ti bagbagada. Kanagiti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na bartek. Kunamlan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rob tag konsumisyon iti denan ha? Tatang, Agpanunot ka ana imbag anak kao. Mukmet kait adi nakarmen dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente a pagsapulam. tatang. Birbiro na dyan ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning agtrabaho, mabalin lata. Tanda ka nga ro damang pakangkang kwa na. Anya, may karem, asinaamon da dyan tao. Agsaw ka. Kaslag bibisin iti lalaki dyan nakta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka mate. Imbis at tulungan nak amang upay dyan nakta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Ibagbagak laeng mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Gapukin ni Diana nga anak ta. Ahaw! Agbaliw iti brand ti arak kas kada sunay. Isun amaw. Ha? Upayam dyan nakta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramaten na ti utak na. Ararbem kanuaya ni Diana amang opisina anak kao. Inaklon nak pa na, tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga asawa ko na. Ay, nagluko kan. Mangasawa ka, ngawang mo pangasawam. Kantay nyo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalay nga mutan. Kukuha tayo ay adagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na, tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawahan. Ultimo kalding. Uno aso la ko maatarakin mo. Awan! Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kantong mga asawa. Di ka lagbain. Professional pa yung mga rod dyan narimaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may nukasta. Di kayo magpampanunot, tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kantong atangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi ta anak kao. Sapay kumata tong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatam. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso ken ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko parang kanda taadwa. Mabitlang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw.
Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay ka. Ay, thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa eh. Ay, inta pa pag na. Agpasyar ta pa, hanay. O sige, mapantangaraw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Ay, nagkuyog na manayin. Masurunak. Ay na makabil kon sandya nagtanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asa na day dya lalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakaalan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na dyan nubyo na. Ay ayatin na kanuunay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsat ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggen di anak mo pa magbaga. Subag. Nabayag may tadi mi may jes tambay anobiam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ay, ni, saan tatang? Mas daawak mga ron. Agdua bulan na di nagpakpakita kanyak. Ay, ang mga nun ang asawan iti sa balay. Ay, saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay, inso ko mo na ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga din nagparparang day di lalaki keng ka. Urekas kasano. Amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, no kasta nga ron. Di kag dandanag. Lipatin ki di day di lalaki. May, si kamu kayam daya na balasang ka. Anyat may pay ko basang. Tata, ada ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang ka. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak ka. Napan nakipista iti sa balya lugar. Ngam maging daita ka awampay. Di nan sa mga malagi pun ti agawid. Kasta aya? O mga min cellphone na pangawagan kumakang kuana. Tawan ti agbayag asil pong kang kuana. Tanawang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak namin ti nagbakasyon ijayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matitihos to. Kung naklaluan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry ah. Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak may. Siyak ti makam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikin ka. Sige. Kaya't kumutan no kasarta. Lakay, agkasar ka nung dadaya na kanjay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nun dabi ni inton bigat. Ay manjak. Jak kayat da dya lalaki pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no isuti kayat di anak ta. Suportaran talat ta kuman di anak ta. Basta manjak. Dumanon da nga rudang. Ay pumanawa. Jak kayat ti makisango kadakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ta ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante anapanan na. Ket mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka?
Alakit din, pagsasaritaan tayo ti kasar dagiti ubaing. Diana, pangaasin man nanay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. At nabayadak. Nabayagan nga utang ko na jay. Anya? Sige, mabit lang nga rod. Papanamanan, Binay. Piyesta di ka bangi nga barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbes nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gayta, awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot takas ta timbagana, di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay ti pakiasawaam nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Heh! Naimbag man tad na pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Dandanipay kay nakilaban na. Anya? Kasi nga raw ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulayang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, Heh. bareng agbalbaliw tuan, agasawa kami, tatang. Kaya nanay. Agpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasyar iti lugar ti asawa di kumparek. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduam. Hindi tayo namin. Las dahi tuwi nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbol. Tabaruak pa'y. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalaw. Promise. Karim day takduram day karim. Uy, nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalaw ko. Tapno saan dakon atagtagibas sitain. Iso halas dahi to yan, wine. Agsingsing putak taon numalpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa nga ron balasang ko. Makalawas na ni Jinapanan na, ngam di mo nagawawi din. Adda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana. Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo dya tao. Ang bayaman, tay naktudamagan ka ni Kakapitra. Ta nagkuyog dakat iti anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardang iti bataw. Ni mo't Benny jitim saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asim mang pengay? Tatang. Iso ni Cleopatra. Nubya. Nay bag nga oras yun, tata. Kastamot. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramidang pinay. Kasano ni Diana? Sinako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adutlugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid binay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa nga ibabaway. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitin nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto dayta na panagsangsangi mau. Agragsak ka di na ilisi ka iti pakaisag makam kuma. Inalilaw nakte dya, Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka dayta saan kayo pa nagkasar. Kasanungay nung nagkasar kayaw. Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay. Tatang. Talaga rupat kwarta na jay tao. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagusan. Heh, naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda Benay kan nubya na lakay. Wine, bungga ti kalaysada. Ado ti sagana. Talaga baknang jasawa na.
Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaasay. Nagasakit dia, ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Wanagam nasakitan iti hustaw. Bayam nga agsanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si ka ginobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinaham ko man ni Benny, tamasikuga kon. Siyak tirumbang ay kalay sana, manang. Ay, nagsina kamin kan ni Benny. Kan, sa bali tiing kasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik! Ha? Ni marayan nga imadayo. No kasta? Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny? Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang? Ni Bini nga ex-mau. Impabalod di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa'y lang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti day di tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak ka. Aklunak manang biyanang nasakitan nakiti hustoy di sana siya tiing kalaysa ni Benny. Ngambay at ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na kay liwliwaga. Nang runa idag sa sarunon dagiti madamdamag ko amading aramid na anak kay balbaludan na pa yan. Katita makunak husto ni tatangko kadagiti imbagbaga na ide may papan iti ex ko. Kat na imbaglakit din, tasaan nga iso tinagtinagak. Katita adamot tan bukod ko a pamilya. Padak matla professional tinakagasat ko, kat adan dua nga anak me. Kat naragsakak, tanasing pa tinakyasawaak. Alakastan, to'y pagayam mo, Diana. Ala, may saak ka dagiti naragsak para ken ka pagayam ko. Kat sapay la kuma, tagtultuloy ti kinaragsak, ken kinasalon at yo, apada-pada. Ala papagayam ditan, tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Diana. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose pare ti script kan drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan kada kayo. Amen.